intambara arayibana. Anshiri Yesu abicuba intambara Imana irayibanuka neza pe ngo nta kintu na kimwe gishobora kubashikura ikiganza cyanjye, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwanjye, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa data, ngo kuko jyewe na data turi umwe. Bibiliya avuga ngo uhoraho yadushushanyije mu biganza byiwe, ngo kandi n'inzitiro zacu uhoraho azihoza kw'amaso. Inzitiro zawe Yesu arazihoza kw'amaso, ubuzima bwawe Yesu abuhoza kw'amaso. Humura, rema, tekana, reka kwiganyira, reka gucika intege, reka guhanga amaso biguteye ubwoba kuri uno mugoroba, ariko wizigira Imana, uyihe ubuzima bwawe, ucike intama yiwe, umuhereze ubuzima bwawe. Yesu ariteguye kugutabara mwene data, kandi uzobona igitangaza c'Imana giseruka ku buzima bwawe, hanyuma ugenda amahoro. Mana ishimwe. Kare namye nsoma Daniyeli bamuterera mu bwobo bw'intambwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo habayeho komplo. Baravuga ati nta kindi twoshobora kurega Daniyeli atari igihwanye n'ibyagezwe byiwe, nta kindi twoshobora kumurega ku mwami atari igihwanye n'ibyagezwe byiwe, kuko barari abantu bose bagagaragororotse. Hanyuma bashinga icyagezwe cy'uko utazosenga uwo mwami iminsi 30 azoca yitwa agaterwa mu bwobo bw'intambwe. Hanyuma umwami akontrekwe kuko umutima wiwe wumva wari ukunda Daniyeli. Icyo gihe babikora basanze Daniyeli uwe wenyine atagira adasenga, ngo kuko we ubwimbu amaze kumenya ko byasinywe, ngo yakomeje gusenga gatatu ku munsi nk'uko yahora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyagezwe cye ngo kibe cy'umwami kimaze gushirwaho waterwa mu bwobo bw'intambwe. Icyo gihe ngo umwami arabikora, ariko amaze kubikora arara amaso. Imana imumuza amahoro, ndavuga ati ari icyo ngomba kukwereka yuko jyewe ntahwanye nawe, yuko nakora yuko nk'uko abo bantu bawe bakora. Iki ni igihe cy'uko Imana yesha icyubahiro, umusabyi wanjye ntapfa gupfa, kuko jyewe ndi Imana irinze abantu bayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bamaze kumutererayo, umumarayika w'Imana aramanuka ngo acazibira akanwa ngo kose k'intambwe zari zasamiye kumira Daniyeli. Protection y'Imana iramanutse, marayika araza acazibira akanwa. Amaze kuzibira akanwa k'intambwe zimaze iminsi zisonzeshejwe kugira ngo zimire umusabyi w'Imana. Icyo gihe ngo umwami ngo acazinduka kare mu gitondo uruzitiro, ngo aragenda kuri rwa rwobo, baravuga ati reka numvirize yuko Imana yiwe yasenga yayindi twumva yowe yashoboye kumutabara. Baravuga ngo Daniyeli, hanyuma bahamagaye Daniyeli ngo yumva aritabye, ngo sabye mwami wanje. Haleluya, narishimye. Yesu abicyubahiro. Icyo gihe ngo amaze kwitaba, umwami aravuga ati ndumvise Imana ya Daniyeli ko ariyo yonyine ikwiye gusengwa muri iki gihugu canje. Ati genda munzanire ababikoze, abatumye Daniyeli aterwayo n'umuryango wabo wose hamwe n'abana babo bose. Ngomba kubona iyo miryango kuburyo kuko Daniyeli azitegeye bya afise amahoro. Birivuga ngo ku ngoma ya Dariyo niyakuru yamusubiriye, ngo Daniyeli ngo acagira ikiganza ciza aba amahoro mu myaka myinshi cyane. Mana ishimwe. Ibyo bigutera ubwoba birafise iherezo, kandi nyuma yabyo hari intore y'imyaka myinshi, kuko Imana igutabaye. Imana igutabaye. Abasogro
Imana nziza biraduteguza, biraza Imana nziza bikadushikaho, ibintu bihambaye Imana nziza biraza Mwami Yesu Kristo bigashikana ku bantu bawe. Mwami Yesu Kristo naje mu ijuru, ariko muri tongere Imana nziza turagushimiye kuri Imana idutabara, turagushimiye kuri Imana ibana natwe, turagushimiye kuri Imana ifata ukuboko ikaturenganya aho hantu ikadushyira ahantu hagutse Imana haturitse Imana nziza. Mwami Yesu Kristo umuntu wawe ashimiraho bwoko akantu kigomba akantu kigomba akantu kigomba. Turagushimiye kuri umwungere wacu kandi Mwami katako tuzogukenera Mwami. Turagushimiye kuri umwungere wacu kandi Mwami katako tuzogukenera Mwami. Turagushimiye Mwami ora mucane tukatsi butotaye na muramenya abapatsi wacu Imana nziza y'abantu bawe Mwami Yesu Kristo. Uramenye ibintu ukena, uramenye Imana nziza Mwami Imana nzima imitima yacu Mwami Yesu Kristo ishika kikiganyira Mwami Yesu Kristo. Umuntu wawe Imana nziza araba amaso Mwami Yesu Kristo biganje Mwami Imana akarira arizwe Imana nziza namukehanirwa Mwami Yesu Kristo wigira bimenya ukamuserukako anatancuti Imana nziza ishobora kugera anatamukeza uyu mugoroba abo watabaye abo wagiriye neza abo warongoye Imana Yesu yawe tukazire tugushire rwose Imana nziza agira icyubahiro Imana nziza agira icyubahiro w'imana agira icyubahiro w'imana agira icyubahiro w'imana.
abahambaye n'abakomeye batosheka ushaka gukora ibirenze unashaka gusengera nimugoroba turagushima turaguhaye icyubahiro na nawe turaguhaye icyubahiro n'abasore dukomeye amashimana yacu ishimwe kandi Yesu Kristo turaheza kandi amashimana yawe kandi Yesu Kristo turakora mwami muheza mwami Mana nziza usubiza aho yakuye Mana nziza nuko kandi isezerano ryawe riri mwami Yesu ugire neza mwami watehaniwe atashe kuri mucyo gushikanira ntabwo utabara useruke ko aho niba utunga mwami Mana nziza ntigashaka gushikanira mwami Mana nzima kuko Imana igira neza birenze ibyo mwami Yesu Kristo ukomeze mwami kubana natwe mu mwanya dusigaranye ijambo rya mwami Yesu Kristo rikora icyo ryagiye gukora mu mitima yacu mazina ryawe rishimwe hejuru y'Imana nziza muri byose mwami Mana nzima turanse ibikorwa byose by'umugwanisi n'izina rya Yesu Kristo turanswara muri y'ibyaha marira ashaka kuhasohoka mwami Mana nziza nira turanswara muri y'ibyaha yiganira ashaka gusohoka mwami Mana nziza yiganira mwami Yesu bari natwe mwami Mana nziza mu kanya gato dusigaranye utaragore kugitangaza mukorera igitangaza n'ukuri Imana igira neza urakoze Yesu Kristo ni byose Mana ukomeze gushirwa hejuru mwami Mana muri bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen amen. Yesu ashimwe cyane Yesu ahabwe icyubahiro Imana ishimwe cyane rwose amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu mwanya muto ni guteba riri muri Yohana igice cya 10 guhera ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 30. Yohana igice cya 10 guhera ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 30. Utwa amajambo avuga ngo Yesu na se umwe. Maze haza iminsi mikuru yo kwibuka kumanurwa k'urusengero i Yerusalemu hari mushana. Yesu agendagenda ku rusengero mu ibaraza rya Salomo. Abayuda baramukikiza baramubaza bati uzogeza ryari gutera imitima yacu kujuragira sanga uri Kristo bidufoborere. Yesu arabishura ati narababwiye ariko nimwizera ibikorwa nkora mu izina rya Data nibyo bishingira intara ariko nimwizera kuko mutaraba mu ntama zanje ababaye intama zanje mwumva ijwi ryanje nanjye ndabazi nabo barankurikira kandi nanjye mbaha ubugingo budashira naho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira kandi ntawe ushobora kubashikura ukuboko kwanjye Data yabampaye we aruta bose ntawe ushobora kubashikura ukuboko kwa Data jewe na Data turi umwe Imana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro kandi agusabe ubwirire umuntu mwicaranye tukakwipfurije kuba intama ya Kristo muhezagirane ubwe tukakwipfurije kuba intama ya Kristo. Imana ishimwe turi kumwe turabo turi kumwe kuri Imana ishimwe cyane. Aya majambo turabona Yesu ijambo ry'Imana tugira ngo yariko agendagenda ku ibaraza rya Salomo y'urusengero rw'Imana rwari ruhari. Hanyuma abayuda icyo gihe ngo baca baza kuri we baramukikiza niko ndababona bari bamukikije bababaye bashavuye. Yesu aramwegera bamubwira ati uyu munsi turashaka kubimenya tumaze igihe kirekire tugendana nawe tumaze igihe kirekire tugukurikira hanyuma kandi tugukurikiye hari ibire uyu munsi tubimenye. Nibaza abantu bagendanye na Yesu bakamukurikira akagwiza imikate babibona akabagaburira akabahezagira bikagenda neza
abantu bagendanye na Yesu agahumura impumyi Barutimayo bari kumwe nawe akora ibitangaza kimwe n'ikindi. Abantu bagendanye na Yesu agashika kuri Gitero bawundi yari yuzuyemo amadayimoni agakora ibitangaza, maze icyo gihe bari kumwe nawe, icyo gihe ngo babonye ibimenyetso byinshi nk'ibyo babonye. Icyo gihe ngo baramubwiriza bavuga ati hari icyo tutaramenya kuri wewe, tubwire neza, mbega wowe ni Kristo? Uri Kristo? Murazi isengero hari abantu benshi Imana yagiriye neza, baje babona ibitangaza bagenda bikoreka ku buzima bwabo. Hanyuma haragera igihe bashika ahantu bajya muri confusion, hanyuma barakekeranya bagera ahantu ikibazo cyari kiri imbere yabo batabona imbere bishaka kugenda, hanyuma bakabona barasenze ariko inyishuri yaboneka. Bagashika ahantu bakekeranya bamera nk'aba bantu b'ababayuda bari batigije Yesu, bagati none by'ukuri iyi Mana twakurikiye yoba ari ya Mana twumva ikora ibitangaza, yoba ari ya Mana twumva igirira neza, yoba ari ya Mana twumva ishaka guca inzira aho zitari. Bagakekeranya kuko bashitse ahantu mu mbombari. Rero aba bayuda ijambo ry'Imana kugira ngo bashike aho hantu babaza Yesu, baravuga ati tubwire rero dufoborere, uri Kristo? Tumaze igihe kirekire tugendana nawe, tubwire neza tubimenye, ntituzaturindira uyundi azoza mu nyuma. Imikati warayigwije twarayibonye, hanyuma ni mu mizana wose twarayibonye, bitubwire rero ariko uyu munsi tubimenye kugira ngo twoye kuturagirika twiteguye uyundi azoza hano. Mana ishimwe, birashoboka ko wajya hano nawe wumva utekeranye uyu mugoroba, kumva utekeranye ibintu n'inziyemo by'ukuri kweguye kubigumamo, cyangwa kubera ubuzima bwahise uye natwe ubwigaragariza n'abandi, kubera ubuzima bwahise uye kwishyira ku ruhande kurondera nk'uko abandi babikora. Imana idufashe cyane. Bamusabye Imana dimanche yaragushinga intahe hagati yewe n'igipasitori nakidepoje ndagenda ndadepoza igikorwa cy'Imana, hanyuma n'abakinaniye gukora ibyanjye, ariko Imana ntiyakukundira kumuhamagaro. Nashaka kubwira ko mwene data turatekeranya Imana ku mugoroba, iki ni igihe cyawe cy'uko Imana ikwiye kwishurira kugira ngo ushobore kubona ibitangaza by'Imana ku buzima bwawe, kandi Imana ikoreshe muri kino gihe cy'Imana gutegura gukora. Mana ishimwe. Yesu arababwira ati enda narababwiye, hanyuma ndababwira amajambo menshi anyerekeye, ndabakorera n'ibitangaza kugira ngo ndabe yuko muhumuka amaso mukabibona. Ndakora ibitangaza byinshi kugira ngo ndabe yuko mumenya mwebwe, ariko ntimwigeze mumenya. Ndagendagenda mu butumwa bwiza mbashingira intahe mbabwira icyanzanye, ariko ntimwigeze mumenya. Acavuga ati rero icyatumye mwebwe mutamenya hari impamvu. Erega mwebwe uyu munsi mugikekeranya ntimuraba umuntu abazanjye. Impamvu gikekeranya ni uko hari ahantu utaragenda, hari urugendo utarashikako, hari ikindi cyumba utarinjiramo, hari indi ngazi utaragira utaraduga. Yesu aravuga ati impamvu mwebwe mugikekeranya ni uko mwebwe ntimuri mu nama z'iwawe. Isaka icyubahiro. Umwegeze gutera agakuru atubwira ati muze mugende murabe. Atubwira ati igihe kimwe harabayeho voyage y'imbwa n'impene n'intama, hanyuma ziragenda ziripakiza muri yasi, ziragenda nyine ziragiye voyage. Zigeze aho zishika, intama irariha, heje kuriha ikirisohokera amarembo y'itahira. Hanyuma impene nayo igeze kuriha, usanga nta mahera ifise yo kuriha, ikirasohoka ikiriho. Imbwa nayo igiye kuriha isanga ku mahere yashavuye,
kubera ya mene tayirishe kiriha menshi hanyuma ngo ntiyayigarura. Nicyo gituma ngo nabugingo n'ubu imbwa iba imodoka ikiyiruka. Hanyuma imene nayo yumvise imodoka icayiruka, ariko kubera intama atadera ifise nta imodoka iza irayirindira ikajya mu kabukebu. Banishimye intama ntadera ifise. Yesu ariko arabwira iherezo bigiye kugaruka kwiwe. Yavuze ngo muri ico gihe ngo uwo mwami nagaruka ngo azotandukanya impene zikure mu ntama. Impene kubera zitejejwe azozikuramwo, azikure mu ntama zijana. Hanyuma intama nazo zigenda aho zagenewe kuba mu munezero wiwe bitazoshira. Banishimye. Rero Yesu aravuga ati impamvu mutabibona ibitangaza byanjye, impamvu mutabimenye, impamvu mutamenye jewe ubwanje, nuko mwebwe ni muri mu ntama zanje, ni muri mu bantu jewe sanzwe nkontorora jera. Mwerekana ababwire ngo ababaye intama zanje ngo oya rero umviriza ayo majambo yababwiye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ababaye intama zanje ngo abo ngo barumva ijwi ryanje. Ni ukuvuga ko iyo ngiye kugira kuzirondera paturaje jewe ndagendagenda, hanyuma ngenda ngahamagara ya ntama nkavuga ati nkurikira, ndiko ndakujyana ahantu byawe biri, ahantu inyishu yawe iri. Hanyuma iyo ntama ikumva ijwi ry'umwungere igakurikira iyo mwungere. Ngo abo bantu babaye intama zanje barankurikira, barumva ijwi ryanje. Mana idufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Ngo abo barumva ijwi ryanje. Hanyuma kandi kirenze ibyo ngo jewe ndabazi. Ni ukuvuga ko amazina yabo ntashobora kuncika, jewe ndabazi. Abo babaye intama zanje ndabazi, murazinanye. Kristo arakuzi, arazi umutima wawe, arazi ibyumviro byawe, arazi ibya biri kurabishinga, arazi ibya biri kubujije amahoro. Yesu arakuzi, nahahanye atabona umuntu yokumenya. Yesu we warakuzi, we ntama y'Imana. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Ngo babaye intama zanje ngo bumve ijwi ryanje, ngo nanjye ndabazi. Ngo nabo barankurikira. Abo ndavuga n'ijwi ryanje bagaca bankurikira kuko turazinanye. Ngo kandi bikirenze ibyo rero nca ndabaha ubugingo budashira. Mana ishimwe. Kenshi mu gitondo turazinduka tugendagenda tugiye kurondera ubuzima, tujya kurondera ubugingo ubuzima. Mana ishimwe. Mugabo azinduka agenda umwana tube kugiye heje ngiye kurondera ubuzima. Hari ngiye ngaha byanga ugatereka ngururiza ahandi, ugasezera umuryango wacu nawe ndihebye nagiye mu mahanga, yawe ukuntu nogenda kurondera ubuzima. Nuko isi imeze. Ubuzima ukabusiga aho wowe waruvuye. Mana idufashe cyane. Yesu abangurega jewe abo bantu ndabaha ubuzima. Mana ishimwe. Petero ariko arishuza Kristo ngo twamukurikiye imyaka myinshi turi nyuma yawe, hanyuma turashaka ngo tubwire iyo myaka twamukurikiye none tuzohembwa iki, tuzoshumushwa iki inyuma yawe. Yesu aramubwira ati ntacyo mwahebye ubwanje kuko ubutumwa bwiza mutazoshumushwa kumurengera. Yindi birivuga ngo incuro 100 mukiri hano ku isi, hanyuma nce ndabaha n'ubugingo budashira. Ni ukuvuga ko bya bindi dukenera Imana irabizi, Imana irazi ko tubikena. Nicyo gituma Imana yifuza ko tuba intama kugira ngo itumenyere aho paturaje yacu iri. Dawidi ariko arabivuga ngo andagira mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. Ni ukuvuga ko jewe umukuku w'Imana, jewe intama y'Imana, Imana irazi ikanyobora ikanjyana hahandi bya byo kurya byanjye biri. Mana ishimwe. Reka kwironderera ibyo kurya. Imana yagutegekanije, paturaje yawe irahari. Icyo Imana igusaba gusa wowe ncika intama. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Intama reka ikagera ku byiga. Ibizi yuko umwungere ajya kurondera ibyatsi akamenya aho bireba. Ndababwira ikindi kirenze ibyo. Nuko iyo ntama
ntinamenya yuko itegerezwa kuba ku ruhongore aho iryama umwungere ahitwara. Umaze igihe kirekire unanijwe na ruwaye y'inzu bakurembere aho ubaye, tekana kuko umwami wawe aritwararitse uburyamo bwawe. Gusa ikibani gusaba no kuri cy'Imana irifuza yuko kuba intama ye. Mana ishimwe, Yesu agicubahiro. Biravuga ngo abo mbaha ubugingo budashira, ngo ntaho kandi bazokwigira bapfa bubi ibihe bidashira, kuko atawushobora kubakura no mu kiganza cyawe. Si kubaho ubuzima gusa, si kumenya paturaje yabo gusa, si kumenya uburaro bwawe gusa, ariko na protection d'assurance sécurité yawe, ngo kuko nta kintu na kimwe gishobora kubashikura mu kiganza. Data yabampaye niwe wenyine uruta bose. Abo bantu bacitse intama zanje nta kintu na kimwe gishobora kubanyiganyiza. Nibibateye ubwoba baniteguriye kubibagwanya. Mana ishimwe, mbega n'ibiki gutera ubwoba kuri uno mugoroba? Ushobora kuba ari iterabwoba urimo bikomeye, abantu baguteroriza bagutera ubwoba. Ufise ubwoba bw'urupfu ugendana ku murango no mw'ijoro, bivanye kumbure n'ibyo maze n'igihe n'iterabwoba ry'umugwanizi. Ndakubwira kuri uno mugoroba wizigire Kristo, wizere Imana, utabara kandi arakugirira neza, intambara arayibana. Anishimwe, Yesu agicubahiro. Intambara Imana irayibanuka neza pe. Ngo nta kintu na kimwe gishobora kubashikura ikiganza cyanjye, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwanje, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa Data, ngo kuko jyewe na Data turi umwe. Bibiliya avuga ngo Uhoraho yadushushanyije mu biganza vyiwe, ngo kandi n'inzitiro zacu Uhoraho azihoza kw'amaso. Inzitiro zawe Yesu arazihoza kw'amaso, ubuzima bwawe Yesu abuhoza kw'amaso. Humura, rema, tekana, reka kwiganyira, reka gucika intege, reka guhanga amaso n'iguteye ubwoba kuri uno mugoroba, ariko wizigira Imana, uyihe ubuzima bwawe, ucike intama yiwe, umuhereze ubuzima bwawe. Yesu ariteguye kugutabara mwene Data, kandi uzobona igitangaza c'Imana giseruka ku buzima bwawe, hanyuma ugenda amahoro. Mana ishimwe. Kare namye nsoma Daniyeli bamuterera mu rwobo rw'intambwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo habayeho complot. Baravuga ati nta kindi twoshobora kurega Daniyeli atari igihwanye n'ibyagezwe byiwe, nta kindi twoshobora kumurega ku mwami atari igihwanye n'ibyagezwe byiwe, kuko barara abantu bose bagagaragororotse. Hanyuma bashinga icyagezwe cy'uko utazosenga uwo mwami iminsi 30 azoca yitwa agaterwa mu rwobo rw'intambwe. Hanyuma umwami akontreke kuko umutima wiwe wumva wari ukunda Daniyeli. Icyo gihe babikora basanze Daniyeli uwe wenyine atagira adasenga, ngo kuko we ubwenge amaze kumenya ko byasiwe, ngo yakomeje gusenga gatatu ku munsi nk'uko yahora. Ijambo ry'Imana ngo icyagezwe cye ngo kibe cy'umwami kimaze gushirwaho, ngo aterwe mu rwobo rw'intambwe. Icyo gihe ngo umwami arabikora, ariko amaze kubikora arara amaso. Imana imumuza amahoro, ndavuga ati ari icyo ngomba kukwereka yuko jyewe ntahwanye nawe, yuko nakora yuko abo bantu bawe bakora. Iki ni gihe cy'uko Imana yesha icyubahiro, umusabyi wanjye ntapfa gupfa, kuko jyewe ni Imana irinze abantu bayo. Ijambo ry'Imana ngo bamaze kumutererayo, ngo umumarayika w'Imana aramanuka, ngo acazibira akanwa ngo kose k'intambwe zari zasamiye kumira Daniyeli. Protection y'Imana iramanutse, marayika araza acazibira akanwa. Amaze kuzibira akanwa k'intambwe zimaze iminsi zisonzeshejwe kugira ngo zimire umusabyi w'Imana. Icyo gihe ngo umwami ngo acazinduka kare mu gitondo
abuzitiro baragenda kuri rwa rwobo baravuga reka numvirize yuko Imana yiwe yasenga yayindi twumva yowe yashoboye kumutabara. Baravuga ngo Daniyeli, hanyuma bahamagaye Daniyeli ngo yumva aritabye ngo sabye mwami wanje. Haleluya, barishimye Yesu ahabwa icyubahiro. Icyo gihe amaze kwitaba umwami aravuga ati ndumvise Imana ya Daniyeli ko ariyo yonyine ikwiye gusengwa muri iki gihugu canje. Ati genda munzanire ababikoze abatumye Daniyeli aterwayo n'umuryango wabo wose hamwe n'abana babo bose, ngomba kubona iyo miryango kuburyo kuko Daniyeli azidegeye bya afise amahoro. Birivuga ngo ku ngoma ya Dariyo niyakuwe yamusubiriye ngo Daniyeli ngo acagira ikiganza ciza aba amahoro mu myaka myinshi cyane. Mana ishimwe, ibyo biguteye ubwoba birafise iherezo, kandi nyuma yabyo hari intore y'imyaka myinshi kuko Imana igutabaye. Imana igeza reka ndabasabe mubyaguke dusenga Imana. Ni iki wifuza ko Imana ikora mu buzima bwawe? Ni iki wifuza yuko Imana ikugirira neza? Mbega ni hehe uyu munsi byanse ushaka kuba warakorewe bimeze nk'ibya Daniyeli, waba igihe cyose ugendana urupfu mu buzima bwawe, hari ibintu bikugoye mu buzima cyangwa hari ugukehanirwa ufise muri wewe, icambere Imana igusaba yiha ubuzima bwawe, emera gucika intama ya Kristo, emera winjire aho utarinjira, bandanya urugendo, reka gufata iby'Imana ubifate binenegwe, hanyuma ngo ugume uri impene. Oya, ufitiye amadeni Imana ikwiye kwishura. Oya, Imana irifuza yuko utungana hanyuma ukarekera Yesu nawe agakora ku buzima bwawe. Imana irifuza yuko uyirekurira ibyo byose byakunaniye kwikiza kugira ngo Yesu ashobore kugutabara. Ni igihe cyawe cyo kwinjira kugira ngo ubandanye urugendo, ni igihe cyawe cyo kubandanya ibyo Imana igusaba gukora, kuko Yesu ariteguye kukugirira neza kuno mugoroba. Haleluya. Dashaka ndagushimiye kuri Imana ashaka Yesu Kristo kugirira neza abasabyi bayo. Mwami Yesu Kristo, isengesho dukoze mu ndirimbo abantu bawe Mana nziza, Mwami Yesu Kristo ati bwira icyo ushaka Mwami Imana ubimba n'ijuru
ashaka kurengana ibyo yari arimo. Ndamusengeye kuri uno mugoroba, uyu mugoroba atanga imbaraga zawe, atanga ingomezi zawe, atanga guhinduka n'izina ryawe ryera Yesu Kristo. Usabye wa Mana nziza yameze nk'impene, kandi uyu mugoroba acika inama yawe, ashobore kumva ijwi ryawe, ari muri cya kiganza na Yesu Kristo, kandi ushobora kubitirwa mu Bwana. Izina rya Yesu Kristo. Aya majambo mwami kubwirwa n'abantu bawe bariko bagusenga bagukeneye, imitima yabo yifuza gukira, yifuza kubohoka, yifuza gutabarwa. Mwami Yesu tubasenze bose mwizigirwa, uyakire Mwami, uyakire Mwami, uyakire Papa, yakire Mwami, yakire Mwami, yakire Mwami. Tubakire kwiteka Mwami Mana nzima, ibikorwa byose by'abadayimoni na Satani ubwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Turategetse ibikorwa byose bikuzimu babisubireyo mu izina rya Yesu Kristo. Rekura abantu b'Imana bitegenje, rekura abantu b'Imana bitegenje, rekura abantu b'Imana babona ikiganza c'Imana gikiza mu buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ndasenga ngo Data wo mw'ijuru, ureke mwemwe wawe yera akora igitangaza ku basabyi bawe. Ureke mwemwe wawe yera yongera imbaraga abasaba Mwami kongera ubushobozi. Ureke mwemwe wawe yera akize Mwami Yesu Kristo abasaba gukira indwara. Ureke mwemwe wawe yera Mwami Yesu Kristo amanuke Mwami Mana nzima, akire inzira Mwami Mana nzima, avugarijwe n'ibyago bikomeye. Mana yo mw'ijuru, batabara Mwami Mana nziza uko wabigenza, ubaserukeko, ubacire inzira. Uno mugoroba utubere umugoroba wigisha Mwami Mana, uno mugoroba utubere umugoroba gutabarwa, kuko Imana itabara abasabyi bayo Mwami Mana. Kandi birashoboka kandi utangira patiyuraje Mwami Yesu Mwami Mana nzima, abayeho ku munsi yitsa umutima, kuko atabona ingene vyogenda, atabona ingene vyogenda. Mwami uyu mugoroba ucire inzira abasabyi bawe, Mwami baronke ibyo kurya bibahagije, Mwami Yesu Kristo kukurangura mw'ijoro bwawe. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ko rero ari abari hano kandi bafise iterabwoba ry'umwansi, bagendana urupfu nka Pawulo mu buzima bwabo. Mwami Yesu Kristo, Mana igihe cyose Mwami Mana nzima babyutse ndamwumva ari umunsi wo gupfa, kuko Mwami Mana nziza biteye ubwoba biri ku buzima bwabo. Mwami turahagaritse iterabwoba ryose ry'uburwanizi ku basabyi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Assurance ya protection Mwami turayifise muri wewe. Mwami ndasengeye ubwoba Mana nziza bwose bukurweho mu izina rya Yesu Kristo. Abasabyi bawe Mwami bidegemvye, baronke amahoro, bidegemvye, baronke ivyizigiro vy'ejo, kuko Imana igira neza rwose mwizigirwa. Imana itegereje Mwami Mana nziza amajwi yose Mwami Mana y'ubwansi. Uri Imana ishobora gutabara n'uri mu bwoba bw'intare. Mwami Yesu Kristo ukazifunga umunwa ntizishobora gukora ku musabyi wawe. Akanwa kose kasabye abasabyi bawe Mwami Mana nziza, kubarya, kubamira, kubica, Mwami kose turakugaye kuri uno mugoroba mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana mwitegereje, nakira intsinzi y'Imana, nakira amahoro ava ku Mana, nakira ibyo kureza ku Mana, nakira kugerageza ku Mana, nakira protection iva ku Mana. Twese bikwiye neza, maze icyubahiro, inganji, ububasha bwose bukomeze kugaruka kuri Imana yacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze.